Hapa niko katika maeneo ya Songo kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako masaa machache tu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepambana na waasi wa M23 kulazimika kukimbilia Uganda, wilaya ya Kisoro. Huyu hapa mmoja wa makamanda ambaye ameongoza vita hivi. Mrefu unaona ni Songa. Tunatupiga Songa pale mbele adui M23, tunashuka naye ti tunafika Kitwe. Kizo tunavuka naye ti tunaendelea naye ti ku frontiere ya Uganda. Pembeni ya Kitagoma tunapiga adui anavuka. Ifahamike kwamba mapambano mengine vile vile yalikuwa yakiendelea katika maeneo ya Matebe, ambako waasi hao walifurushwa kabla wakimbilie maeneo haya ya Songa. Lakini hali ilikuwaje? Tulipigana nao hapa kwa hii kilima, wakakimbia wakaingia Kumindi, wanapanda pale, tukapanda na wao. Wanateremka bonde, tukateremka nao. Wakatukoroga fashi moja pale, wakavuka mai, wakavuka barabara. Kwa hii kilima hivi. Walipanda ile kilima hii. Tukawafuata pale, wanashuka, tukashuka nao. Wakatukoroga kwa kale ka kilima kadogo, kumbe wakashuka njia ya Rubare, wanavuka mai. Wakaenda vuka barabara. Maeneo haya ambako utapatikana ni maeneo yanayojulikana kama vile Matebe wilayani Ruchuru. Na shamba hii japokuwa wananchi wapo, ni kwamba huu mlima ndio waasi wa M23 walitwangana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kilima pale hivi. Kilima. Masasi iko napigia kwa ile kilima. Ni watu gani walikuwa wanapigana? Bale. Masoda wote kwa wanapiga tu kule pale kwa ile kilima. Nasema walikuwa hapa fasha, tulikuta nani ferme ya ngombe. Kubapiga sasa banapanda pale kukanisa. Ndio tukubafuata mbio kabisa. Kwa hii mlima? Panaitwaje hapa? Nini ferme ya Nyamurebeka. Hapa kabisa tunafurahi sana. Saa 9 n'igice zishyira saa 10 ku mupaka wa Rusizi ya mbere uhuza akarere ka Rusizi n'umujyi wa Bukavu, wabonaga ko abambuka ku mpande zombi haza umwe mbese nk'imikorere yo mu masaha ya nyuma ya serivisi z'umupaka. Aha kandi ku ruhande rw'u Rwanda habanje kugaragara abapolisi bambaye nk'abiteguye guhosha imvururu, ariko mu mwanya muto burira imodoka barahava baragenda. Abanyarwanda biganjemo abacuruzi bavuga ko amakuru y'uko imipaka ihuza akarere ka Rusizi n'umujyi wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifungwa saa 9 z'amanywa yatangiye kubageraho aho bakorera mu masaha ya mbere ya saa 6. Nubwo hari hasanzwe umuka mubi, icyemezo cyo gufunga isaa 9 gisa nk'icyatunguranye, ndetse abaganiriye n'ijwi rya Amerika wabonaga ko bari mu rujijo. Twatambutse nta kibazo, hako twamaze kugera hakurya twumva message zinazitubwira ngo mutaye kare tibaraza kuza gufunga umupaka isaa 9. Gusa ntawe uzi ikiri buze kuba cyabiteye ngo batubwire ngo turafunga umupaka isaa 9. Ubwo tutashekara ubundi twataga umugoroba ko dushaka twatahiraga, ariko bavuze ko none bari gutasa 9 zuzuye. Ku butaka bwabo ntabwo bashakayo umunyarwanda, ngo abanyarwanda buri munyarwanda agomba kujya iwabo, ngo bitewe nuko hari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bari kubarwanya ariyo M23. Mu matsinda mato mataha ku mupaka wabonaga ko benshi babuzayo bacira nayo bamira. Bamwe bakagerageza guhuza ibyabaye n'icwa ry'umusirikare w'umunyekongo warasiwe ku mupaka uhuza Goma na Rubavu mu masaha ya mu gitondo. Igisirikare cy'u Rwanda mu itangazo cyashyize ahagaragara cyavuze ko yarashwe nyuma yo kuvogera umupaka akinjira arasa abashinzwe umutekano b'u Rwanda ndetse n'abasivili bambuka umupaka. Amakuru ijwi rya Amerika yamenye nuko nyuma yaho yiciwe muri bimwe mu bice by'umujyi wa Bukavu hari insoresore zigabye mu mihanda zamagana u Rwanda. Uyasanzwe hakorera, ariko byamusabye kwiyoberanyamo umunyekongo ku mpungenge z'uko yahava asagarirwa. Mvuye Kadutu nabonye hari imyigaragambyo y'amagana u Rwanda n'ubundi berekeraga muri mu mujyi, nese nikomereza naza kwigaragaza ko n'umunyarwanda, urumva ntabwo kwigaragaza ko umunyarwanda icyo gihe hari imyigaragambyo iri kwamagana abanyarwanda. Nese ntigaragara nk'umukongomani icyo gihe, nanjye nakwigira umunyarwanda, nazo no kuhagarara ngo mbatinde mbyumve. Kubakorera ibikorwa by'ubucuruzi muri iki gihugu gituranyi, impungenge ni zose ko ibyabo byahava bisahurwa. Ubona rero ibyo ari byo byose nta mutekano twakwizera w'imitungo yacu yabiri muri Kongo, kiretse habayeho ubundi buryo bw'ubuyobozi bwombi bukagira icyo bwahindura ibijyanye n'umutekano. Impungenge zo gusahura abadepo ibihari, bamenye ko nyirizina w'umunyarwanda uko akorera batabirohamo bakamusahura. Icyakora nyuma mu masaha y'umugoroba wo kuri uyu wa gatanu, ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Epfo bwaje gusohora itangazo rivuga ko iki ari icyemezo cyategetswe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko imipaka yose ihuza u Rwanda na Kongo igomba kuzajya ifungwa saa 9 z'amanywa. Bwana Theo Ngwabije Kasi utegeka Kivu y'Epfo yatangaje ko iki ari icyemezo cyafashwe ku mpamvu z'umutekano.
Mu gihe umwuka mubi umaze amezi ututumba hagati y'ibihugu byombi, abaturiye imipaka barasaba ko habaho kuganira ibi bibazo bigakemurwa bwangu. Usanga njyewe u Rwanda rwaganira na Kongo, abayobozi baganira bagashaka umutekano usesuye. Ye nibyo mbona, kuko ibi ngibi mbona njyewe ari politiki ishobora kwicisha abaturage, kuko usanga ingaruka nyinshi ari ku baturage zijya bitewe n'imyumvire iri hakurya hariya ntabwo imeze neza. Mbona igikwiye gukorwa ari uko impande zose zigomba kwegerana zikaganira, zikiga ku kibazo gihari, bakagishakira umuti, kigafatirwa umwanzuro. Imipaka itatu ikoreshwa cyane mu ihuza u Rwanda na Kongo ku ruhande rw'akarere ka Rusizi ubusanzwe yahagarikaga imirimo hagati ya saa 12 z'umugoroba na saa 4 z'ijoro. Iki cyemezo cyo kugabanya amasaha y'akazi ku mipaka kije gikurikira ibindi byemezo ubutegetsi bwa Kongo bwafatiye u Rwanda birimo no guhagarika amasezerano yose y'imikoranire ibihugu byombi byari bifitanye. Ibyo byose bishingiye ku ntambara y'inyeshyamba za M23 yongeye kubura muri Kivu ya ruguru. Kongo igashinja u Rwanda gushyigikira no gufasha izo nyeshyamba. Ibyo ariko ubutegetsi bw'u Rwanda burabihakana, ahubwo nabwo bugashinja Kongo gukorana n'inyeshyamba za FDLR ziburwanya. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Urakoze Temistokle. Inyuma rero yaho uyo musirikare wa Kongo iciwe, leta ya Kongo yaciye ifata ingingo yo kugara imbibe isangiye n'igihugu cy'u Rwanda. Dukubitire mu Burundi aho abashinga amateka namwe mu mashirahamwe igenga banegura ko amafaranga leta izokoresha umwaka uza atitayeho ubukene bw'abanyagihugu n'iduzwa ry'ibiciro ribandanya kwibonekeza. Sentare yubahiriza ubutunzi bw'igihugu yemeza ko hari agahaze mu nteguro yayo mafaranga. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Kuri wa kane kugeza mu ijoro umukuru wa sentare yubahiriza amatungo y'igihugu yiriwe mu nama nshingamateka gusigura integuro iteko igenga amafaranga leta izokoresha umwaka uza. Amafaranga yose leta izokoresha akabagera ku miliyaridi 2,193 n'uduce dutandatu, mu gihe mu mwaka uheze yari imiliyaridi 1,562 n'uduce dutandatu. Ugereranije hiyongeyeko ibice 50% n'uduce 4. Mu migambi mikuru integuro y'uyu mwaka yibandako harimo uburimyi n'ubworozi, inyubako, imigambi itanga akazi ku bashomeri na cane cane abakenyezi n'urwaruka, ibarabara ry'indara rihuza Burundi, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania, hamwe no gushira ubuhinga bwa none mu buzi n'ibisata vya leta. Mu gisata c'uburimyi n'ubworozi nk'urugero hongerejwe uyu mwaka imiliyaridi 71 mu kigega ntegabizoza c'ifumbire mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Mu gihe Burundi bumaze imyaka myinshi butagira ikigega ntegabizoza c'ibitoro, bigatuma iyo kibuze canke gikenye ku isoko mpuzamakungu ubukene bwaco buca bubandase nk'uko vyibonekeje mu mezi aheze. Leta yemeje ko mu mafaranga izokoresha umwaka uza ico kigega kizogenerwa imiliyaridi 8. Mu mafaranga leta izokoresha yangana ibice 40% bitekanijwe